haykiman hina allinchu apakurqa imaynam hamya ni kamuayku parlarikamuyku kay comentario nisqan qillqaykamuy aswanja tumpataya rimaykusunchik anchaqa antes junjanayrayku rimaykusaykichik kay nisqan tumpata pitaq kunan hamuchkan Kim Ale nisqan kunan hamuchkan aswanja tumpataya pitaq Kim Ale nisqan kunanmi yachaykusunchik kunanmi hamuykunqa kay Hotel de Rama Magisterial nisqanman kaypi tukurikuq willakuykunawan chayaykuchkanchik aswanja rimaykusunchikya tumpataya kay encuesta a nivel regional regionalmanta rimaykusunchik yachasqayman hina kay watam ñuqa qallariykurqani votacionman riyta aswanja ñuqaqa kay Huamanga llaqtapi votaykurqani anchaqa kay llaqtapi tumpata kulakuna karqa aswanja runakuna mana kusisqachu kachkan manam allinmi ninkuchu manam llumpayta ari ninkuchu kay señora Keiko Fujimori nisqan señora ganaykusqanmanta kunan segunda vueltaman richkan kaqllamantam votaykuchkankichik chaynallataqmi tumpataya rimaykusunchik kaykunamanta lliw runa ancha sasachakuypi tariku gustaykuchkanchu kay señora Keiko Fujimori nisqan segunda vueltaman pasasqanmanta imaynanpim costapi selvapi pay respaldasqa kachkan chaychiki segunda vueltaman chayaramun aswanja runakuna mana kusisqachu kachkan si señora Keiko ganarunqa protestakunacha kanja kaqllamanta wañuchikuykuna kanja mana yachay allinchu aswanja ñuqanchik ya sumaqta investigacionta tumpata rimaykusunchik mana ya sumaq riqsiypichu rikuchkanku chaynallataqmi tumpata ya reflexionaykusun asikuypaqchu manam pukllaychu kay nataq warqa tukuylatañam allintaqa rimaykurqakuchu kaypi tumpata no yachaykuchkanchik kay Ayacucho llaqtanchik ganaykurqa votokunata aparikurqa chay allintachu ruwachkanku imaraykun paykuna paypa partidunman votarkurqaku yachankichikchu imaynataq kunanja chay elecciones pasaykunña aswanja hamkunaya tumpata rimaykupayku aswanja comentarios nisqan es que qillqaykuy allinchu ganaykuyta munarqanki mana yachkan aswanja sisqachu kachkanku kunan toma de local nisqan apakuchkan kay hatun wasi Universidad Nacional de San Cristóbal nisqan wasinchik ancha sasachakuykunata pasakuchkan aswanja kay universidad ninchik llapa peticioninkunatam apakuchkan kay punchawmi apakuchkan nisqaykuman hina toma de local nisqan escuela profesional kunam kaypi mana kusisqachu tarikuchkanchu aswanja kunanja llapa estudiante kunam nichkan imaynanpin pay mana reconocinchu kay sasachakuykuna pasasqanta imaynanpin elecciones karqa paypa votananpaq aswanja payqa chaypiqa nirqa ari ñuqami ayudaykusaykichik maquillam risunchik kaytam waktam solucionaykusunchik llapa problemanchiktam chinkachisunchik nir aswanja chayqa kaypiqa hawakuchkanchu manaya hawasqanchikman hinam llapa estudiaq masinchikkuna sasachakuykunata pasachkan
wasinmi yachay wasinchikmi rajasqakuna kachkan kunan paramuptinmi kaypi mana sumaqtachu yachachichkanku residencia universitariapas llumpayta wichikuchkanña mana atención sumaq kanchu comedorpas llapa antiguo wasillapiñam kachkan kaytaqa kachkanmi comedor wasinchik hanaypi kachkan Universidad Ukupi aswanja chayqa manam kichakunraqchu imaynanpi chaytam mana explicayta atinchu kay rector Emilio Roca actual rector nisqam chaymi llapa runakuna mana kusisqachu kachkan estudiantikunapas manaya sumaqtachu ruwachkan aswanja qamyan niwayku allinchu chay manachu imaynanpim llapa willakuykunapas allintachu chayamuchkan aswanja manaya sinchirikuytaqa rimachkankuchu imatami exigichkanku llapa estudiantikunam kunan universidadqa wichqaykunku aswanja kay rector ima uyawanya rimaykuchkan clase virtual nisqanta apakunanpaq manaya chayqa sumaqchu manaya allinchu imaynanpi clase virtual celularnintakama apakunqa imaynanpi manaya chayqa allinchu si kayta apachikuyta munanqa manaya kasuwachkankichikchu chay aswanja chaypi rikukuchkan mana allin trabajasanta chaynanpim kachkan llapa llakikuykuna kay Huamanga llaqtanchikpi aswanja manaya allinchu chayta rimaykusunchik llapa autoridad ninchikunawan apuyaykunanpaq kay problemanchikta solucionaykunanpaq chaypim kachkan llapa dirigentekuna kay yachachik wasipi mana kay clases virtuales nisqan apakunanpaq chayqa manaya allinchu niwayku manaya allinchu chayqa paykunaqa munasqankumanña rikuchkan llapa qullqikunata muntukuruchkan imataya ruwanku chay qullqikunawan aswanja Facultad de Ciencias Sociales nisqanpi wichichkanña chay infraestructuranpas llapa ladrillukunapas wichichkanña raqrakuchkanña llapa wasinchik aswanja kay Emilio Roca nisqan rectormi kunan kasqan rector nichkan llapa saluntam hatarichichkan techupi terrazampi imaynanpim pay salunkunata chaypi construichichkan imaynanpi si ñataq yachay wasiqa wichikuchkanña goteraskunawan kachkan aswanja paraykamunqa mana allinchu chayqa kanja wichiykamunmanpasmi imatataq suyachkanku chay estudiantekuna wañunantachu munachkan wichiykunantachu munachkan ima accidentetaraqtaq suyachkanku chay remodelananpaq kay rectorqa huk videopi nirqa imatataq quejakuchkanchu si yachay wasiqa ima problemapas kanchu imaynanpim chayta nin imaynanpim si llapa sasachakuykuna fácil hawaykuylla kachkan imaynanpim chayqa manam allinchu llakikuymi kachkan chayta uyariykuspaymi manaya allinchu aswanja payqa manaya allinmi ninchu acuerdo manchayanchu chaymi estudiantekuna localta tumaykurqa kaypim
tumpata riksi kusunchik kay willakuykunata. Anchaqa willaykusaykichik productionnimi anchata quechuataqa rimayta atinchu. Castellano simichapi. Producción Chichu. Mana yachankuchu. Necesito mis jangra. Ya. Kunami tumpata hamyam requisde allin yachu. Maypim tarikuchkan Huamanga llaqtanchikpi. Chayaykamuchkan. Aswachu. Kunami tumpata parikamuchkani. Tumpata kusiriku. Empezar con el juego a ver si ya kunan rimaykusunchik. Ah, listo. A ver, vamos a presentar a dos de nuestros. Empezamos con, yo voy a decir una palabra, se califica ortografía, se califica también la lectura y también. Por favor, comenten, por favor, si saben o no saben quechua. A ver, por favor, necesito su participación de todos. ¿Cómo vas a decir eso?